Kajing pulih nak citi jong Paulus bakhu ci Kristan harum kada nong basau kada khat kabengkong kada boprak. Nyen ong ayu shipang Abraham ukpa tamen jungi kat kum kado. Namar lada lapen man hok yu Abraham dakikam udon dau wan sngeu sarong Henry om hakmat ublay naba kajin tho ka ong kumno u Abraham ulanget yu ublay bat ya kata lanyo ha u kum ka hong teha uta ubatrei ya kabainong jong u anom jukhen kum kajing ai sungubha Henry kum karam kabadei bansiu ha u Henry hauta ubom trei penban uba sunget hauta uba penban hok ya kibapom ya kajinget jong uta la nyeu kum ka hong kum tau da bedru u ai ya kajing kerku kerdo ya ubriu hauba ublei la ai ya ka hok klem da don kikam suk kitu kibaya kajing le palat jong ki lamap no bat kibaya ke pop jong ki la telep lin suk utau briu ya bau trai unom nyeu persya ya ka pop jong u kaktian jong utrai kesam balai puar melong ke jakari ya nga mikir nga da kajing perta kajing pelaj suk uta ubaya kajing le palat jong u lamap no suk utau briu hau bau trai penket ya kajing boman ubom don jing arsap ha kamensim melong ke jakari ya nga mikir nga da kajing perta kajing pelaj hami ngaplai ki pop jonga ngam shem la set yela kajing sniu ngalaong ngan plai kajing le palat jonga hau trai te mela map ye kajing tinget pop jonga melong ke jakari ya nga mekeri nga de kajing perta kajing pelaj to shat kemen hau trai kan hoi risa pi ki bahok to risai yela kajing kemen pi baro ki babet kado nun melong ke jakari ya nga mekeri nga de kajing perta kajing pelaj kajing pulih na gospel bakhut kat kum Lukas kalanong kabakan ar kat khat kapaningkong hadapan nyeu habari ki hajar ngot ki paiba kilai lumlang hadu bakilakum yayu para maki ujisu las dang kren shua ki sunran chung u to sumar nau thiat ki farisi balong kajing arsam amdon ka e yakaba laset yakaba enam penpau ne yakaba laburi yakaba eram tip yaka e kaba piong hakaba dum and si sngau hakaba shai bad yaka e kaba pishu pasiaw haki kamra bari ensa penbena nalor tenum ying ngaong hapi kolok jonga wat chapting gitu gi bapaniap ikamet nadien kata kim doni eshu kaba kila banle kan ringan pen i hapi ano badai man chapting to chapting yuta uba endaw la paniap udon ya kabor ban berat sapok dujok hoot ngaong yapi to chapting u hato amdisan teligi semyeng na kabanca arpisa penban wad yakawai naki anam syam kelet hakmat ublay balai wad ikis nyo jigi kli jong pi lala nyo wat chapting pi kham shong dor ban yaki ban yashibun kisim yeng ke gospel jong utrai